Yes, 40 in my neno Tommy Bay TV man and Mr. Laughter kikoma ya dikedu nyolua mirini la diet nyero mona ye anya eno koma kikoma. So watie ki lokange ma pat ma mer ki luini ma tini da kor ki kore no beru tiyo botu ken machala meta kede. Now watie ki lokange ma nyen ma watika mer wajne botu kore wangeyo ni chima tika tema ina Uganda team duong tutwal kidong bene chima tika tema Uganda bene team ma duong tutwal ma bene na wen kore kaka eni bene. Now lok mati ena yeni watika neno yup manyen mabukati iman makiloni Tommy Bay TV watieki yup magbiloni ngela tela ni onyo no your leader ma beberu tie Tommy Bay TV. Now chabiat eni wabeberu tieki la diet makiloni honorable obol Justin Simpleman ma eno beberu tie Tommy Bay TV ma ini beberu kangeyo ne kore ko video ne obekati ichi abichil ke kome ma eno beberu tie katiete wa kin ma eno yabo kere jeri ma mege ilok metela kidong bene ji ma pat duchu en furiti ka mede kitela kidong bene ngomo kene ma eno neno itela man en mi Northern Uganda ma beberu tie be pay good bene kong TV ba mege ko be tie ka keju we nen git mala dit Justin Obol Superman be wachwa ichabet man en ichi abichil bere tayare bi neno kore. Now meno report no watie kere peking betie atara. Now wachiru ne ongien motika timme in Northern Uganda watika neno ne jim mapat paro timme in Uganda ben in general maditelo ene lo nge matie ikom man makilwoni umeme la wodong tichki officially ogiek gen kilor chapter gio wangeyo gen no getie guri actually pe mara ye Pierre Rio Kulu ini Uganda magen getika miyo match kachel ki jubman en mapat dichuma lobe ki lok ma match gen no getika karone Uganda olong. Now tichki utiro gip madong bene company manyen makelwone Uganda Electricity Distribution Company Limited and I don't go below tell ma megi man any NIA company manyen matika dor dong yup ma oberutie man makelwone long me distributing match no kilo match i area ma migi kidong jim duchu ma meda now again ma okatima leng ena ye ke wa John eni yeno la nying match ma ji wan pol kar wati ke ma kelona yaka ma wan wa okay yaka kon ke yaka no tumo lokene no ngwe bero pe le to donc la nyeni light ka ina mero meto match ba migi dong wa ka men match kon donc pe lo ne yaka kira yang chone mono tama chin ma gen go la gen beno go wajane pen gi la ko mene meme gen no getigi rights may teach ki brand name ma make no yaka so gen machalo company manyan pagi trial katikere me teach kere ye kor pen no ya in ngi check me business so pay ye ni ti ki nying pala wori now gen gu ye ni en no biti ki nying an makelone yaka ne gamen nying makelone light kila mo nyo kila ba chule match e mer me mo wa men match ato jomo keno katikilo pengo gen gu kadani ki ti ki nying light ki light ngor pen light dung merata kadung ni wayne mer match ngar mo way mi match so no apoko ne kiana to 12 pay but energy matema so mono yegien matema pay tek kidong bene ke way ke bilago newspaper bantika kadiki lok man in New Vision gete wa ni well match ke dwa ko pay ko now pe ber ke machane match ke dwa ko well o ko ka che in itiengan mate umbi achara no well match be ber par ngan matemo mere lier my match gange man mere me me gwa gang da ke security nga ke jimo kene wele ber pat na wele kit mage kere ko wa ko no wiye bena wa pada ko bal chawa de tol wa ko neno na ke wajene kache inen man makelwone lifeline tariff man ma no unity American and my domestic use and men megang yen be chulo uni ra chel beru mi ario ke Pierre Beach mono pa uni ra chel kache in ngan my tiu ke match gang kidong bana ke neno gen mo ken magen waj kamaleng era yen kache mano ngan mano ti America ticket gang be chulo actually mi ario ke Pierre Beach kedong in neno mono no tiu ke re 100 units mono ken make waj ke kedong kado kara 100 dong no ra be chulo wel ma pad da mono gen mageno waja no dak wele da we mete manok kidong bene man pe jomo kenen mano gen tiyu ki
tij magang no gi mero ki biachar bena daga yene mano kien gang mogo ma initi gwa ke jimo dini gwa jimo mogo matete makelo chene ibichulo man makilwone mia bero ki pier bich wi abichiel point 2 mono shilling mane bichulo ne pe unira ye par bich mono unit me achiel ma par bich mo kira yo bichulo kede kidong wer man en mano iditi me kom biachar ko ma chuma gi ma dom mano in rego gene bichulo shilling mia bich ki pier ngwan wi abichiel mono pa unira achiel kidong bere joma kene mano en giti factory ne gendak wel gi yot dak giti mia ngwen ka ba we rio 0.5 mono e wel ma rep ma kikero ni kidwak bolo to pange ke pa meme ma chano bero kere peda kwere into to albat mera ye gin mati ko ma lope kilo po meme me metenyo man ma kilone dong teach ka chel ki kamata wano ngene company meme go ki Kenya no gen go bero tie pogo dor ger tin be to al kerge be ti welgi be dan po ber ki yom chuin to ala ye po well well kilo lok du ma pat mano po ber be to al ka che ina nano kera lok mo keno ber kere now lok mo keno mati ena ye bamman matiga wacho ni business mak be yaw manyen gen ki be waw ki be bero la bo chulu muchoro ma ene no gen pe go be chulu muchoro pe man makilwoni pe ma ya de kulo ka che in ti investor mai ki Uganda idar ma Uganda mai tiga timo biachar ni in pe be chulu man makilwoni tax pe bero due de I mean ma ya de mano pe chulu wa ken yik tax mo ken free tiemere abango run me timo profit kidong wako business no bed mabe wa wono bebe mono log matie mabe okati I kar touch man me daily monitor again tega wajane communal tax pay down be chulo kidong meno wangeni kin la tela la dit me iOS ISO man internal security operation organization man Arthur Mugenzi ana make yero ma ke mi yer loch ando below man makilone security e Uganda mono lok ma pat mo katika touch ma tawani ulutu akel bodu kor ki dong ber wan ngi kor chako chweyo jo mokene mi yer go chak fu bena lok ma tiga kada ene ne kor fu be mer gi chwe dak wen ma mer ne dar ma fu ma tek total ba ulutu gu nong bena gi mo ma konyo ke biachar ma ki dong konyo bena jim me cham gangene ulutu ke ma fu bena konyi wa to jimmo ken mai tim mabeje bena wa ko yer bero tek total yo ma pat now mono e lok mati ma kelo bodu ke dong bena wangeni datit president Museveni otiro mi okero ki man makilwoni honorable General Charles Otema awani en tikitwa yar machu kache merchu en chung pa mo ke ken peye en bichung en mi okero ki honorable Otema mechung man may bero MP kache en merchu moro gin mo kata bena mabaye bena e chano ma meko bar bero lok ma pera tek ma tawni bero wakil bodu lok ma tela mati bodu wa kenyu kor ki kore mona e jima pat ma tawni mi na kil bodu malupe ki lok ma lo ange mano tie bodwa bene mati na for to men anwa yin subscribing kache in pia subscribing waktu e bet ki ngich jima pat ana for to al monen wono ruone